Ghana Man Fair, Ghana National Chamber of Commerce and Industry, Kumasi Branch, and Insura 104.5. Yatu Kese Abomu, say Yababedi say Jumeni and say Ghana Babechere, Ghana Nepa Ghana Nipa highlight music, dear Nano, Yababu Bow, come on. Join the Basso Ewa Kumasi City Mall, a year Friday 27th, and because it's Sunday 29th of March, you shall see an Opanon Croon, not so prepare, Naya Pon, let's say, you're quite myself, a be an also working to be Wagana and the way chop bar, which you pursue by display, Wuniamano, at the now pension for the arms. So, friend number we say, and a year opinion in Chichenkomo, 0244 729 510, 0244 729 510, a wabeku, Nababoa, will beg your money, what's your dear. What do I need the Fender coffee expectorant? I do ya kama pa, wouldn't be a cold, you know, a bit was the amount. Come on, I'm a what me at all. Miss Row, I do any marble for winning influence, sound so, and I absorb our bendazole tablet. Obia why say no one say a man and a kunukun ya wuntini na wukro ya no wonu want to ye bi kakra bia no abra what draw any absorb abendazole tablet abafa wonyen mfiem ye no ne ba pemfo so nye ma wonom enupa ni enu nyina free rapid improvement pharmaceutical and ba enkran ne was Fante ube wuyen ye ben Royal House Chapel your number no 0536 661432 0536 661432 obana disu na make count for Orion Cyrus Publications and the amount for say woman one of the abega so ni nyina no GES and NACA approved one of such as here syllables abaya hwehwe emra no enwa enetwa se eba emuti bomodia say ubehwehwe Orion Cyrus Publications chiri kwan crèche books ni ye bi ye nursery 1 and 2 ye KG 1 and 2 primary books ahodo ni nyina nso ye will be ewo ho kuma se de Kenya say ya na ewo regional capitals ni nyina say on kwabata no bi ho me de number no ma na ya wa free number ni 0555 313658 0555 313658 stylish mahana ni be ma na chi na ha na oba na bo no omo no de ne ko misika no so na eje mesra Mon Sanfani Meme. Obetimi for 0249 411 234. Now one yen atwetwe enkomo tank ya de besifie amade bia ensuo bebe fie no mu na de bia etimi akwa kama pa no de eye syntax eye tank Eric syntax tank me patcho wada type bia wo pe bia ne benya size bia color bia no ye betimi na fe ye de amount ewiemu ensuo mu de gina eni gina ye wo eye agent no ya to wo no mapete Ghana ntwo no mu nyina 400 enti number we so na fe yensi ne enche obebe ben wo na ubetimi akwa kwaje obie e number is 0244 335 168 0244 335 168 online shop near syntaxgh.com since you the best amansa body ebeba pa no fresh drop still natural mineral water ensuwe kroje minerals a wunyi nyina edi nyina di agum kama ya kire se ebe must stay hydrated all the time. Enti ice water for yanum dia nyino ensuwe mpacho unyeko bobi a wo fansuwe na wo semi mpensuwe bia me for fresh drop still natural mineral water eno na mepe your 500 ml 20 liter jar no ewo honom sanso ne wo sachet water no so ewo ho open the door to a friend number we say na bese biko 0552 250290 0552 250290 na wonso waje wo de aka che onyampa yenko an ye di we ebo enyampa yenko a enya di we ebo e Borges olive oil we e yenko kwaje a yechi e de free olive dua ne mu enti enye se netie we obi a hypertension etete wa wanwanie we diabetic patient but wanwanie ya you fat ni cholesterol ni na afim abomu anwamo bibia e Borges olive oil shene so u beda na jokora no fa bisra we tuntum abonse be you tuntum no brown skin girl why fine na na mu kokonso akoko no atoso kama no menemu pacho enie AJM Ado and Sons ena wodi abasanso na nsunsu anu wonam pa no enu so ne 1plex 400 eyema woni wabusua ni nyina mesra wada pharmacy shop bia mu benya bi ato na opesa woni ya nso ya twetwe nkomo aye number no 0574 286910 na woni ya twetwe nkomo Joseph
Oba mami hu die na ko we say bibi kire me da bi transe o de transe asa me je mu no na me do exciter but ska mu so say na wa say one we see anya ke ska me do oh ncho se ma anya problem anya me enti ska no be sabi mami un sele mami and me je number do exciter no abegina ti radio won fa nya ke ska nto kosua bi no me pese wa wo ka bibi kire obe awe chichire woni pa ti debi jo do I am an idea nya botre dia umo minim tobo ye boni nyina echi Kristo de boni che me bo oni fom so oni che what you say enipa ye be wi aso o maye boni nyina na esi be tue o muka sa benki ya meduru ha enti enfom so no de ewo ho it's meant to happen obi ma me kura ye ne boni what you say enso de ache obi papa pam ni frifie enso nei waso no ni papa no wo de ache no pacho what you say enti die sie bia o de fatu akire na ye nko akire nko ye homeworks ne kaka I promise you me de ache abeba foforo na obeba no yin pa foforo e nkakra we know how to go about it but can bibi e yakomato ye mbi kire no say unyi ni mu unyi one ne mane mu wasa ye de no obeye na at least until be flow be mic no ne katre Suzy okunu fro Suzy just so my friend no dey our me japade nti BS ade watch me why Suzy ka say yes one as I said men shada no share one on one enkasa bi twen na botre me say eye ande na botre ni nyina to betwa Suzy etu obetwa me din de ohima me sit obetwa wate wate me papa ni no je akoto eye bigi me lu na bibi nya botre nya botre onya wusa ontimi nya wusa eje ntimi nya awo de me ka chom se eje onya awo ba de sasa ye no baby awo no oba nya hwe na eje tobo me say mami 3 weeks pe me je me yo hu adwuma 3 weeks galam say no ye na hefa efa Thomas oh say na enye achiri sa okay nyankopon ya adoma fiada obetimi abakuma se se break dey fiada so e breaking nti fiada wo timi duru ha before 3 ya mepe wate oba onko abra oba na ne nam na afa ne number man na me kasa I'm not here to spoil anything. I mean say on the radio station meaning mate wase komo e be di na chiri bia mate wase nti de kan wakoma etoyem emame why now the 400 ne to table no so Eric and I just say me ya adwuma wa ha camera ma ha o nti me kwa ha tobo Debbie Mary Majuma enti wo de obetimi abesi akọ ai mama nchro emma osisi ya na de yankwa abusua ye wuram sesi ya na ye di enkomo enten ya enye asem ketwa na se de maka kire no ye wo eye Fante ana ye wo enu nti no nana kwajo esel ewo susu anso ne kan ye se obi amfi nti ye kọ wabamodi aba bedu ye nchen saa so ana nana akua de be ye brenu nti nana akua agiriba oba panya wo susu anso enso abekan sa nana no me mo wakwa ba acho na mo to say ye da Kristo ase nana akua agiriba ana mpacho hu ya bidi aboko
yɛda Kristo ase anada yɛnya nana kojo esel ɛwɔ yɛn nkyɛn ma yɛnyem kasai na ende masi no mumie no ntina mum na yɛnkɔ enti anada yɛzi nkombo ɛfa aware mfanse ne de onye papa bia enti yemete ai ya na za chem o master bonfo no ba konyem mobile okay yezi nkomo fa awar kona wo fa do agi awar na ye cheche na inde ye pede ye hwe abazinto ye konfanta aye ba pinin kwan ben na besia wa wofa do to benyin woto abufranizin nyema ben na wotiko na nipa himpo ena wozachi woye ne den ena faye fa ho yo fancy bedinto ewa na awotwe wo ya abufra no pui embra we yi ne pui afan papa wo ye wo papa penyin odan afra no tone nado wo fa insu na fanta odan toro wo bo afra ni din awas mesi aba yejo trase ye ha bibia wa ha ta ba tena na mo so we fufu to na ma me penyin di pete asimiti be wa agino abonofo won kwa papa won mra pete yo wia papa wa kare wia da be nsu wonom nsu no da so afenu no asan so wa fa fantan yi ade rokodoko abroyin wa ye o de gubara mu nsu wonom nsu o de so techa amado na ibisu wa the Bible aka ho osine Bible nyame na asam du bebia na se iti nyame na asam a bowura ho no da so da to afre no do no mpedem bi say de eto ma wo fufu no ebeti ponti ena wo fufu to no woto pete enche me ye botu ma me no re ya mo kan le enwa wanye ne ba wonko ya aje apapa wonra wonko ofre na isa afedua adin fan crancy no the peti sanso abono wonko wi ade waka oya fufu na kokko the waka no amam from asalai no chiche no bayi to ana de bayi to de nugu kodo no because why and ma nyo odeka awlbasha senado mpon wonu me tweja or the cafe na oti fufu da cafe na no oti kokona da cafe na ma to ache no wa shas ma de na papa no so ole nsa fanta ibi mo de nsa ye ibi mo de owoye ibi de obia na aja ode ye iti na wotu pepepe na wo ya befriend them na wotu na ennai ewude enen sunsuni kakra wo yenye tetefo no wonzem fide nei woda etwa na nya ebeya abusume baasa sana asua bofra no de na akochapo dem na wabompa yaman na teteno waye dem nyeme nyina awie penyin na akire no nsu akire no dokodoko na da wo ewie no wo ya batibim wo ye celebration bi ana wo ye wie na wa mana ntrase we wo wie ne dam na se ko chapra boko chapra ka de nyame ase ya shaze fanciful wonzen no mema yendi ezina hodo a ade ne hodo ye na so mama ne benya asem wo de asem ni mama nyame a aho enwa bi mutu waka na so test no wala makandem na mu hoto enti maye ne zin fancy zin maye mesiafu won zin de edu na maye minfu ezin so edu de awu besia na ebia epedzina mana obi o de ntuni nu ebesia ebia ne nu ebese no frɛ na aba akire Bachelor. Chamfantifu watcha. Na Santifu watcha.
Yeah. About say, if you put me, Yeah, na make a man and wouldn't go on a muka on a matter. I'm a main. Okay. So I alaba being sma. Okay. Okay, young code day. Young her Joda, Edicosi a year Cosida. A Joda fo, amazing, Yanshe. A Joda, a bar, Dema, Asantim, Buffem da Ajoa. Benada was a Bena, Uquada Equia, Mamma Fante Wanzen. Fancy Eden. Sir, a Joda, so yes, you can Ajoa. Okay. Nebnada. Benada not so yabna. Banana there. Okay. Now I don't know, yes, Anthony, if you want you want to okay. Me, a jilbe, a chance of what to a jeep. A jiri. And also a jewa. Okay. One only a jilba. A jilba. Wow. Inti wo Araba esi. Abazi. Efua yefia de efua de mehu kwa nkene. Disem da ha min kofi. Efua na Aba ye yawada. Aba nso ye yawoda. Okay. Na mema no nso minim fifi. Ehne boss mo yanyi mu fi he. Was fifi. Inti fifi nso ye eben fu wonde. Fifi ye fida. Kofi. No friend fifi. Okay, na konso ye benda. Eko ye ukuda. Kwabena ben. Sa kwabena sese. Eko ye ukuda. Eko ye ukuda. Okay. Jojo. Jojo. Ah, Fante ni ye de. Ewu fifi Jojo. Ebo no wa. Ebo so ye benda. Ebo ye ukuda. Ebo ye benada. Okay. Na kwesifo nso wonze ye de. Kwesi. Sisi. Yeah. Minim sisi. Okay. Ba penyin no ba. Munko eye opinion ese ho na me misa won de. Se bra was abofra na ban. Mmenyimfu be sen na wo betina abazinto no ase. Fante neteko. Rade bo. Kasa 9. Iti mehimfo bayahi na obetina abazinto no ase na wana na ewo de oja afran na ozi nsu na nsa no kanano. Okay. Yewo fire de a yempanyimfo woye da maden. Okay. Titiru sesanso na opanyin akwa. Panyina owo ho a na ohwekuro. Okay. Ono otim. Okay. Nimpanyimfo nyare wo oba no ana manyin ni su nimpanyimfo wo. Okay. Nti din oye ejan. Odidin na aba. Okay. Nti oba wodisi opanyin na abofra ndan na aro. Na ono wa announce ma eya tira abofra yi ne papa dina odemani. Okay. Ofane eyikwesa sisi. Nti yi dina wadaman nti na kere sa abofra ndan won kare hey. Okay. We didn't all the friend. Maybe I should need a break. Ni break. Okay. Answer phone yaban. Yaba ata. Ntimo otin all right. Nimpe biara onye din. Ama say ya do so yet na kale heya. Yala twene yu akara oni ofane hey. Na mum kwesa bodan na yuwa. Kwa na kwesi be yesia no ho. Biara batara amia. Okay. Nti all biara onye din. Nti dam time abofra na da wo the word or wo the man. Okay. Ama biara wo biara hule abofra so rutwema ne din kojo. Okay. Na kobra. Nti dambe na ekebiara nyim. Na anyi da za abofra na ba na watu ne din na eko baby. What dinala e bia tobia wo the ben kra first imponenka iya we mia kakra. Why you walk on them? You walk on what the choir no be maybe. Oh, yeah, that call. And being so mamma and Karen, you make a county. Say, meaning that I'm timing a German summon hunty. Ma Ubiari, I'd be a phenomenon, yeah. And then a German summon to be a chair or be a chair, my Yamina, so I say. Yeah.
Okay, Papa, Miss Amma won't change bill. Now, Mr. Den Fante, a fasha hole, Ben, and a one Fante, ma, me and Fantini, so it be some the Massamana, me being can. It's my own a fasha horror, a war Fante, oh, crow. It will a ducro, with the Easter. Okay. And Igway Abra, so with the affair. Okay. In a year war, Abacrampa Fosso, also affair or most woody. Okay. You know, indeed, a fashion. Oh, okay. We are one is it? You want one more Easter. You want one more walk fashion. You want one more walk bronya. Okay. Yeah, and okay. Oh, yeah. Now, I watch your oyenza. I watch you simple forward. Simple for. Okay. Okay. Fide sisi agana aboache na betina. Why kese? Fide odudu a diasporans no wo fi amanone no wo ba. Enti na ebetumizi yakwa aboache no mamnko na na esel. Aboache no mum panyin samada no oye den sem mum gwaye ho mo hono da. Okay. On the dinka. Mi hedi gwaye afashe. Gwaye nya abo afashe. Okay, on why abaza? Mutwe ba kabrada. Onna ogunsa otoboa. Buhunle. Number bada masina hono obuhu. Okay. Nti otoboa na se wotwe na number ewo ejemula number ba. The man no friend bakatoi na. Bakatoi. Oh, yeah. No. Nti ye mpanyimfo no wo hwade wo hu. Okay. Obotum time mmoro so obotum ahwe ewie no mo rekona bo wa abo no nsia ebo for time so na pepepe nti inna no miyim se man sha sofu no sofu na ba ma wala nyama bi aye bi ya le nan to be kakra kra wore je kra mpo na amla sofu no ba jafa sisi adam na waye chire sofu chode krache besian wanyoye ko school no bunin sa wala bibi anyi wo ya man so ko school na gu nsa wo ma mi hu a ora wo ko school wo ma wa ya okay fun to na ko sia dalo wo da ayo wodin wo da abobbo wo da ko chichefo na ma wo na edi okay an ko school so a wo se wo yama wana na edi echi wana ya bro ekuwa ya bro no we fama ena ozaba mina au madonna yenko ya peda ya ko pantonyo wana ya bro ekuwa ya bro ye ko wana ya bro ekuwa ya bro wana ya bro ekuwa ya bro wana ya bro ekuwa ya bro wana ya mani ekuwa ya menyo ba wana ya bro ekuwa ya bro ye de ko na chade sa fra na wo to nyumman wo bunisa what the tomatoes na akoko okay wa penen fun with the kuta asra no ho ai wa hihye ne yamasi wo ewia enyama ben na ya wo hihye wo hihye tam okay okay sade powder bibia na wa hihye na mo fam na ko gware ba na wa bobi obia ba wa bo powder ni bi okay ya ye edziban ya che onye twe ne daman we onye wona edidi ewie wow naturally one way or the other na ye ya bofra na akire de ikọ ne ho a obetuma nyinsa no ya man fantifo ediban ye bre na ye nkomo no ye dew no na bre no su gwan ediban fantifo ediban bobo bido my nhye fantifo ye ediban fom okay fanti dokon okay apapra unsa ababansa ye wanza only yakare ye fantifo ni yara okay abodo okay epiti abolo epiti okay epiti no yabaze what the bro no what the water okay or the amona haban the chichiro ho na the asefun okay enne bi okuma se ya bi ho okay no so okay mami ma ntiti na me na oka na ozaka bonku nze na yedi ban so na nkasa wow
waka Okay. wachichire no fine Na no eto no amo de bibi guma eto no ina first eto no fa hwi nwum mbode nara na yeka eputo sija na enunuma pero ba ya ba to sija na enunuma na yempanfo no so bi ho a dem fa ante do ko ya wokende mo poto wo mensu no wood no titi mbode na abada atu owie no wonunu okay. onunum da ma na no nsu ni pere pempoto bo ye pomponu nsu fenu pomponu nsu Okay. ya kasabi ni this we dey teach out to me ezi Okay. etu na do fa hwi from na de udia Come on. da na so jinsu but that's odi jinsu Wadi ane pa no no. enta Ase no na odi ba. na mam de we bible school so ntimi de bi da okay na kasa enta wo Okay. ti idi na ori jinsu na le me na le ya fine Okay, mina yɛbɛsɛ no atoɛ do kyena nso ɛyɛnze yɛbɛsɛ no atoɛ do bɛsi yi n'asɛm no agye yɛmbrɛ nyinaa na mpɛ dɛ ɛtu mmesiafo ɛhena yɛsi do yɛnya nware na yɛnyim yɛamammerɛ yɛfi Fante ɛna mfansefo pii na wɔkuma se ha na ɛsiane ɛnɛ technology no aba no nti no ibiara yɛ mmɔpɛ enti ɛwɔ bibi ka kyerɛ hɛ no a no cut on myself na into. That's it. Find so far you walk masia. This why am I? Ya origin or you different to Fante. Fante de you can't shine of one the kafana bana and kayano didn't yin sana. Origin cause you boo sika why do cause you bush tam and sana we are why do I have na no ho kwan no ba ti bo wie na dam yama no kwan po no then number 100 million ansa na be yo ba no ho ade na so yen Fante for e wo kuma ase ade yanya ne dam Okay. aya na ye panyin pan aya no bi wole Fante fo wa wore ya ye ya wore ya ye o mo ma wo benyin ne ba ye Okay. benyin bi won wa da wa hwa afa na asma wo kempo ya ahwere wo de se hu na dam na o ta nche bo wale awore ye koreye na oye do odo yima wontum ware wontum so wantena odo do ye de papa Odo ye do ye num ye dur don't touch me mazo ye do oh Monica ni de so biara wo yesi de mi ti wo ma ye ni odo ntiasi no mado ye de okay madobio enko odo ntiasi no mado ye de Monica ni de so biara wo yesi oh de mi ti wo ma ye ni odo ntiasi no mado ye de okay do ye de ti ye wo kuma senkete si ya ba ene ye number basa ye nya rice cooker yes ye kwa wole obeye ye obi mpo ne kra na ma me bo wan wo tutu akatire beyin no do odinye nsa na aba ene na support bi be ye komu e be se ne chi ne ma me lo de ndukun wo sisa anso obi se na ole na ayo say over bi sia na ayo onye sebi wa wenyima onye mekadip oh I'm not catching and to station. In your mother, and no ma cocoa shop. You're 2 on 4 1 take. Yeah, come over, dear. A dear, about Zeno Waba. 1 minute. Oh, 1 minute, Chimna. In the one tether was his set. It would be put a pan out swoop. Eat the fifi. Oh, yeah, say. Oh, boy, why did Giant someone? Oh, why I wanted to go home at 10 beer. You go school at Shemuko, you see where you must Shemuko. You know, but then you were doing for Tata, your Baba Super. And so, yeah, you met that would be our salad. So you brought your more 10 cities that I could take me. More 100 cities. Never for all the first, yeah, I bellow, and you're being in a while. You're connecting on connecting or Bobo Akoma. Now, so Neddy, just as said, you're connecting and Sana, one muska. I told you to go. Maybe I'm a catcher, I'm a no, Antino. Hey, oh, dear,
Yeah, Vero. Ah, you are. I'm quite channel, quite channel. Obama, I'm ready. That's not the one, Mamma. What fun I devoted. Elko. Mana, oh, yeah. It's in listening, young. Objection. And yeah, watch on. Ah, Papa baby. And yeah, Nana, Ekia, Ejiba, or no, any oba penina, or so. Ena yenye ne kasa echina ebeto yembo ase na yema odze number a tugwa ye Fante nyi na ewo kumase bibi chiodo a ebetuma akọ ire fi bibi anade hiammo bi a enyira kumase Fante fo hapa nti betuma akọ na akohuna na ekua ejiba oba penye wo susu anso so aka masam kwa okay ena moframa na wo won men okay o moframa na wo men nti afra be jiga na orefi Only me be the fian of it. Mina, one money. It's Mama will bring pa na kasa. And this was the cha. Why my raho? It's not Yanina Nakojo Esel. Or a yes, Susan so, and in a na a kia eji baba penny. Or Susan so. Nana, you better when I say the eji bread my hen. Yankopon ya duma. It's not a besana chedo. Na ye dimension for Fuka. Yeda wana sepa absia yaguswa ya yesua amamra ne amane Fante ne amentem Fante enso enese minim se medu fia ebe nsem ba yenye ho na mehwe de metimi anama ye no Fante fo no mo amtimi Fante ne ye timi ba na mu ngojojo nkwa me fa ho wate ase eti wagacho etrei eni me makeup ni nyina no eye Beautylicious by Jess ono ene ye mamme ura shop ni mu me se wigs bibia kama wo bibia bi ewo hono Beautylicious shops ne ye tu ba ko Maxima opposite eye Old Max Hotel sanso na SG Mall honso owo bi ewo ho ne number no eye 0508 148378 0508 148378 sanso na hwene pa nyina hwefie the whole kumase open papa na de gukom na wo de akwaye for de kwaye photo shoot ananso se bibia manya ajo wo be so show fine ahwene bia bi obi toma bia bi wonu nkuna jawade betoto mane bi na for de sheda ko sra na hwesa wade na nye ya topa ya na awone number no 0244 828802 0244 828802 na wona na entwetwen komo